Oi, umusaza. Meze bite? Saza nani gusohoka? Ewa cyane mwana. Meze bite? Amakuru. Meze fresh. Ase mwana amubonye nana gushaka gahubwo none kuvuga no gutaruka. Right. Kara biranyuma ngo bya defense na kasuku. Hari ikintu wabizi byo byancanze mwana. No from hari abari gucuruza. Hari gucuruza namwe muri aho ngaho muri kureba ibintu. Mu mandazi. Biriya bintu gusa sinavuga ngo nikosa rya defense cyangwa se ikosa rya kasuku cyangwa n'abandi cyane kasuku na kakajwe nibo bantu baropotse ubwa mbere. Gusa navuga ko ari kosa ry'aba promoter cyangwa se aba ba journaliste bakora aya mantuza ama video ya YouTube like ama TV online. Ndibaza ko kara kantu kasohotse imbere video yose ya interview kugira wenda kaze gupushinga ikiganiro cyangwa se gapushinga n'indirimbo ya Bface nta wamenya kuko yahise asohora indirimbo muri icyo gihe. So biriya bintu rero biri complique ukuntu ariko asuko kuba yaravuze ari amagambo cyangwa kakajwe bo bari bakwiye kwexcuse kuko baragize bararopotse barahubutse muri make. So Bface nawe nta kosa agiye ikosa ahubwo nuwo bakoranye ikiganiro ashobore kuba ari we yasohoye kare clip gatoye imbere yuko asohora ikiganiro kugira ngo apushinge kira kiganiro barapushinge n'indirimbo. Bro iriya ni showbiz bro ndanabibonye ngiye kira gihe mbibonye aribwo bwa mbere bigisohotse is a power eshatu. By the way, respect to Lucky from RBA harakantu keza wakoze utanga umuco na Marafat na Ntuze na Scovia. Abantu babiri nibo abantu nabonye batangiye gushira ukuri hanze bivanye n'ikiganiro babandi bahubutse batabanze gushishoza. So muze murashishoza mw'abantu banje.